Ujikelwe abalandeli kaMaskandi ethi uyachaza. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela la yena ke umathinta ucela isitombi zomqomo namihlaka abanye zibaqomo lethu bazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la. Cela wenze ukulungela upress subscribe button kanti ke ngabe umdala. Cela ukuthi nje ujoine lapha na ngo-R10 njengane zakwethu ukwazi ukuthi udonethele i-channel. Ngane zakwethu uKhuzani uthethe uyachaza ukuthi ke hey ngicela niqaphele sewunabantu abangikhandela ama-screenshots nge-Photoshop inhloso ukudicelela phansi igama lami. Angimthuki mina umlandeli kunalakho ngenza amancoko kodwa lento eseyenziwa la cha angimina lona inkulu impe ebheke kimi ngicela niqaphele. Waseke efaka i-screenshot lapha ke ekhuluma nomfana Nation. Kanti ke umfana Nation ubethe angilwe emgodi ngiyabuza njengoba usuqhamuka usuwina nje ubuvotela ubani ngoba wena ukaze ucele ngisho abantu ukuthi beyovota. Waphendula uKhuzani wathi bengivotelwe sidaba senje yabo ngane zakho nje ubona ke kufundeka kanjalo lapha ke escreenini sakhe. So ngane zakwethu abalandeli basebethi hey ungachazi kusho kona ke abalandeli lapha noma comment okungenzeka ukuthi izona ke impisi zithi ziyalaya njengoba wazi ukuthi vele ingene nje zilaye noma kupho kungenzeka futhi wona ama donation phela abalandeli bayajika noma bayikungenzeka bajikekile ngesenzo seqhawe. So ngane kwethu ngiyafisa ukuthi ngizuvu lakho melana nalodaba okungenzeka mhlambe yilona iniqhawe noma akusilona beliphendula lapha ke kumfana Nation. Ngana wethu ngakhohlwa ukusubscribe mina ngibambe kwivideo elandelayo. Thank you.